tako? Da vidimo, 3 sekunde, Vladović za Stipčevića. English, ovo je ključna situacija. English, sve je bilo zatvoreno. I Sesar protiv Vladovića. Da ima prostora da te, ono što se kaže, slomi i ode do kraja. Dakle, ono što je... I razlog, ukoliko dođe do takmičnih glavnog razloga, će biti to što 2-3. Zadravec za Babića. Babić za ključnik. 2 minute 9 sekundi. Oršul smanjuje na 4. Utrčavanje, 2 put primanje za redom lopte, velike greške obrane Zadra. Da. Da, iskon postao bude Stipčević. Stipčević se je strelao. Stipčević sa 7 metara. NBA. Igrači Zagreba, odnosno igrači Zagreba. Još 53 sekunde. Neka na sigurnim akcijama. I Stipčević, kreator velikog preokreta. Dakle, gubitnička momčad ipak Zagreba. Poblizu, a tako daleko uvijek.